wonderful day. Another vlog lang po tayo. And for today's vlog, kay wala lang. Maglako-lako lang miniwang ising. With ano, chismosang silingan outfit. Wala may naglag-lag ha. Mamalit lang mig foods para sa dinner na muon niya. Kay you know na basta weekends, kay team attitude day na siya. So mamalingki guro mi later or mamalit og food so later. So sa 7-Eleven sa ta mamalit. So yan itong suot, di ba? Oh, chismosang silingan look. Let's go. So this is my favorite dress. May gabi. What a new hair! Thank you. Salamat. Ba na ila sila natin. You need to step. You need to step here. And you need to wash your hands. Wala kang sikuan. See? Next na tayo. Ayan. Proper na yun eh. So, anong binibili nyo? This water. Sa iyo, Iseng, mo na yung paborito? Kaya gutom na dyan. Hapdos yung Moro pa yung mga for dyan na moro. Hapdos yung tingin Ano mo. sandwich? Kipang paano man siya? Uy, you need water ba yan? Kabalo ba yung dito? Water, daghan dyan ang water. Nahilo. Charit. Di na may ano dito dispenser pero di kayo kumusalig og dispenser, you know. So, unsa imong paliton karon? Something to eat. Something to eat. Gusto ko juices. Juices. Juices na lang juice. What kind of juices? Hello po. Hello. Di ba ko to sa Divas Good Vibes? Nakapag-nag-bet? di ba? Ikaw si Manay? Oo, lagi na ko din eh. Wala. Ingala di ka sa personal. Ano, naulo. Ayan. So, juice na lang to flavor my tongue. Hapdos na kung tiyan. Ay. Ito ka rin ursil. Daghan lagi kag sakit, ate. For the health. No. Why? The sugar of that is very Unsa imong ipalit? I really? Yeah. But it's apple. It's good for my No. gallstones, I You should think. drink other like this but wala rin yun tamagawan sa gawas ng tamagawan nila tamagawan tuloy. Bitaw, mas Mangita better. gani meron o pwede makauna na dine-in. Tapos mag-live kami wala niya yung pera kami dalawa. Uy, dito. You're so ano pala How about you? You want anything? No. Mag-uli manggod ko sa house. Uy, ayaw na nyo kawata. Dili, cashier. Manakag cashier? Wala, uy, magnanakaw talaga itong Digas Goodbyes. Hudo ko naman lit. Ay, nako daw. Wanna see my money? Go. Ay, marami yan bukas kasi sahod na ninyo. Sahod na ninyo, di ba? Sahod, pero dagan po og sahuranan. Ay. wala silang malaki. Ano? Fit and right. Kasi, hello mga cashier. Sorry. Mga cashier yan. Sorry. Mga Kasharians. Cashier yan. Hello sa vlogs. How much all? How much all? How much all? Hello mga kalabs. Ako dahil si Mrs. O si Francis. How much all is that? How much gold is the window? So we only have 23 pesos left in our account. Please try your call later. Thank you. Come again. We no eating, no dining. Proceed. Dako lagi siya kaon. Come on, live. Basta na po yung magkaon nun. Agayaran na tagahang. Oo. Magaw sa kumana kaya basig dakpon ko diri lain yung tuot. Hello. Opo. Ayan, what is your food? Ano? Siomai. Kind of siomai.
Healthy ba yan foods nyo? I don't know if it's healthy, but it's apple. Good for the gallstones. Ikaw, healthy ba yung foods mo? It's very healthy. And That is siomay pala, di ba? Masarap. Mangita na lang big kakaunan mga wang. Ay, kailangan mo mag-English o Tagalog. Kaya I have kasi na viewers. They don't know how to understand Bisaya. So later we're going to find dining area. Sa Pinongs na lang. Sa Pinongs. Letter akin ang Pinongs. Pwede ba dining dito? Opo. Ang pangutana. I don't know. Ma-afford. Ay, wala sila. Ugbo, pumagod ang sahod. So, magkuhan sa miha, magunawala sa miha sa diri na area. Ano kung murag karinderya lang na presyo. Labo na. Sirado na sila rin. Punto ra ba isa. So, see you later. Ayan, nandito na kami sa Bolkachon to have our dinner. Ano ka order? 4. 5 na lang. 5 hash. 5 ka order niya. Kuan ka rice. Dua-dua ta kay 16 ka rice. 5 ka order, 16 ka rice o 3 ka coke. Bro na magdubo ko sa lima. Thank you so much for the orders. Ayan, upo na kayo mga girls. So this is the famous Bulkachong sa Digo City. Bulkachong is a karamit, karabaw po siya. Karabaw soup. Let's eat. And here's our Bulkachong ng Digos. Hi Wang Isi, what can you say about the food? The food is very the food is very saucy. Basic lang yung question ba? Mo dyan yung question sa mga vlogs. What can you say about the food? The food is so juicy. Jose? Taga-asa ka? So we're palamalak. Ayan, happy eating niya ta mag-focus ta sa foods. Nag-pray na mo? Yes po. Thank you Lord sa blessing. Huh? So no siya. Usap na. Crack lang. Ito naman na. Isa pa naman na. Isa na. Isa na eh. Hello po. Yung tanin niyo, gidulit naman tagtaman-taman. Si mo rin, palawi pa kita jud akong now. I do wanna miss that thing. So last part na niya ha. Last part? Yes, last part. Katong, I don't wanna miss a thing. 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 Woo! Ato lang manay, katulad siya manay. Last daw. Just na natulog. Sama daw. Ay, sige, isa pa daw. Inaya lang I daw. don't wanna miss a thing. I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss a thing.